Fa inna zunub kullama ista'zamahu al-abdu saghara indallah. Pende günöөнү kançalık bul oğur günö. Bu narsa Allah Taala meni jazalayt dep günöөнү ne janakындай улуулаган сайын бул чоң күнөө бул жаман иш деген сайын Кудайдын астында ал күнөө эмне болот дейт, кичирее берет дейт. Пенде мунан коркуп атат, чочуп атат, муну кичинекей күнөө кылып жазайын деп. Ал эми качан пенде күнөөнү жеңил санап калганда, бул эч нерсе эмес. Бул жөнөкөй эле нерсе да, бул тамаша болчу деп жеңил санап калган учурда пендем бул күнөөнү кичинекей деди. Бул күнөөнү тоготпой жасады. Менин көрүп турганымдан уялбады деп туруп, Аллах Тааланын астында ошол кылган күнөө чоңоё берет дейт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah azza ve celle yakbalu tawbatal abdi ma lam yughargir. Allah Taala pendelerden tawbaсын canı çıkkanга çeyin kabul kılat dep özünün kutluğu hadisinde bayandaydı. Urmattуу günöөгө belçesinden batkan bir tuğandar, özüm baş bolup, urmattуу kemçildiktүүлөр, kataaga basıp koygondor, kataaga günöөгө belçesinden batkandar, ama ana laka an tatub, bugün tawba kıla turgan uçur kelbedibi? Ama ana laka an terji'a ila Allah, bugün Kudayga kayta turgan uçur emespi? Yaqulullahu Teala, Allah Teala kerim ettiği Kur'an'da Bakara suresinin 222. ayetinde İnnallaha yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah Teala tawba kıluvchilardı, kechirim suraçulardı jakşı görüp, Allah Teala günöөлөрдөн tazalangandardı süyöt deydi. Bugün günöөлөрдөн kayta turgan, tawba kıla turgan, Kudayga kayırılıp jalbarıp turup, sözümüzün başında ayttık, Cuma günü tawbalar kabul bola turgan berekeli vakitler var. Oşol vakitlarda kılıngan tawbalar menen Allah Taala inşallah günöөлөрүбүздү keçirip, günöөлөрдөн tazalap, özü Bakara suresinin 222. ayetinde aytkan, yuhibbul mutatahhirin, tazalanуучуларды, günöөлөрдөн arılgandardı süyöt deyt. Kuday süygöndөрдүn katarına kirişti. Allah'ın barыбызга nasip kılgan bolsun. Tavba suresinin 104. ayeti. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi. Tawbalardı Kuday gana kabul kılıp, Kuday gana keçirip, pendelerini ırayım kılıçı жалгыз Allah ekenini benim pendelerim bilbeybi deydi. Gafirizden baqabilit tawb. Gafir suresi 3. ayet. Günöөлөрдү keçirip, tawbalardı kabul kılıçı zat. فَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Hucurat suresi 11. ayet. Kim akılına kelip, uşunca ayet hadis okugandan keyin dagı Kudayga tawba kılıp kaytpay turgan bolsa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Alar Kuday Taala'nın astındagı özünü özü zulüm kıluvchilardan deydi.